ngangilapha mina okokuqala nje ngiqala ukusebenza abantu ngangilapha abantu abahlanyayo ngangilapha inhlanyu mina bayangazi nje nkohluhlu emntu bathi uma ngilapha inhlanyu nje umuntu ophazamisekile ikhanda ngangikhona ukumvusa abantu abakhubazekile ngangibathandazela labantu bephila ukuthi amandla enginawo izinto engifuna ukuzenza la ekhaya ngisho umuntu othi mina baba uMhlanga ibusiness lami ngihluphekile mina baba uMhlanga imoto zami ziyawa mina baba uMhlanga ngiloyiwe hayi mina ngiyafunga la ekhaya amandla engiwaphethe angikhulumi kabili kathathu ngifuna ukwenza angifuni futhi ukwanda ngomlomo ngifunemali akanamali angikhethi ngisho ngena ngisho 100 rand woza la ekhaya sikuvulele usebenze okunye nokunye abongo ngokuvuleka kwezinto onamandla uzongena ngamandla ongenawo akanawo thina sizelanga la kuzonibheka sizonisiza ukuthi niphumelele angikhathali mina unamali awunalutho akunandaba nalonto makufike wena kuphela la ekhaya sikuncede iloko nje abantu thina esibathulela khona ukubasiza ngalomsebenzi nokubuyisa ubunyanga ngisho ngathi uye kwenye inyanga wahluleka mina ngiyakuvumela mina woza nalezi zinto zakho wazithatha ezingasebenzi sozivula thina zisebenze ngisho ngathi mhlawumbe uvula isonto wena lisebenzanga waya kumuntu wakunikani yangasebenza anginandaba woza ngikuvulela noma ungathi wena mhlawumbe wathatha igubhu wenzani wakhokha imali ayinandaba anginandaba nalonto mina ngifuna ukukuvulela